Tini cha shalo Tipra Motha tei Tipra Mothani sikla bedek YTF iba Youth Tipra Federation tei Buri bedek Tipra Women's Federation Jampui Hill Regional Committee ni lua jimung baitini Salsa ni bagai Joint Conference Panda songsaja tini YMA Hall Sabual Jampui Hill tini aro phai manjak phebekya TTADC ni Deputy CM Onimesh Deborma tei TTADC ni EM Sohel Deborma tei EM Boboranjon Riang tei khoroksa TTADC ni EM Doli Riang akonsong tini Panda koknarokna thangai TTADC ni Deputy CM Onimesh Deborma butikhe koknarok khaiba tamsaga phaidi jengamorok tabo khrainai layaro And we know next assembly election ni आगे बीजेपी पार्टी ni योगदानी जागा करे साबुवाला आइते गेले एकटाई रास्ता हिंदीते तारे की को एक ही रास्ता त्रिपुरा में अगर बीजेपी को आना है सिर्फ एक ही रास्ता वो है तिप्रा मोथा देखो लामा और वो एक ही रास्ता बनो वासुट थापा हुईছেন ওয়ার हुईছেন ছাড়াই আমাদের এই গেট দিয়ে যেতে হলে গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের দিতে হবে এই হল গ্রেটার ত্রিপুরা and we feel proud and I am happy to tell this also our Bubakra Pradut Kishore Manik he was invited even to speak in the British Parliament Boki MP de Minister the Union Minister de no Chini Thansano Nugai Bidesh ni America ni Europe ni countries of now they started acknowledging our problems Chini ha kamai dhamani ache moha santyawsha ki bhili manthi nahi but jodi jan thansa to